Kau kabayatan wa mapagdano ko pirmiro manusia. Pinakamalayar ga manusia. Ang agan na tingaraan ko Allah subhanahu wa ta'ala na tanudan tanog yung kayo nisumbagun ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha. Niya kaysa na sa mga sahaba radiyallahu anhum na matitimusiran ukapun utulaw niya kini Amr ibn al-As yaswatun su Allah itiro yan ila ya Rasulullah ayyun nasi afdal qala kullu makhmumil qalbi saduqul lisan gagyan ka isa sahabi ya Rasulullah antaw nun ipinaka makalulubi ang manusia antaw nun ipinaka permiro manusia antaw nun inumber one na rawatan na tingag na manusia pinakamakalulubi ko Allah subhanahu wa ta'ala na anto na inisumbago ng Nabi sallallahu alaihi wasallam diyan man iniya kullu makhmumil qalbi saduqul lisan ay pinakamakalulubi manusia tanudan tanu ay mga urip no Allah kau kabayatan wa mapagdano ko pirmiro manusia pinakamalayar ga manusia langagan na tingaraan ko Allah subhanahu wa ta'ala na tanudan tanu yung kayo inisumbago ng Nabi sallallahu alaihi wasallam tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam akullu makhmumil qalbi saduqul lisan ay pinakamakalulubi manusia nasulangwa na manusia akapapaypasan agyang kuto ang mga rarbiran agu mga manusia ang mga pati isikat tiro dua rupa na inaliyo Nabi sallallahu alaihi wasallam mga pati isa manusia ano ba mga bukog agu mga manusia ang makhmumul qalb kapapaypasan kalilinisan agyang kuto ang mga rarbiran mga pusuiran tigo mga sahaba qalu saduqul lisani na'rifuhu fama makhmumul qalbi ya Rasulullah so pati isikat tiro kena babukag kena beberak sasabut na miyanan ugaid na antunaw nun ikapapaypasan agyang kuto apuso iyan rarbiyan ito na mapipigirsan na ito na inisumbago ng Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan na huwa taqiyun naqi alladhi la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad aya kapapaypasan su puso iyan naginan sulang wana puso amalakan ko Allah aya malakan ko Allah subhanahu wa ta'ala napanggalbakan yan sulangwa na sugun Allah magagugyan yan pagkawatanan yan sulangwa na ilalalang ko Allah subhanahu wa ta'ala ito'y malakan ko Allah subhanahu wa ta'ala ito'y taqi an-naqi alladhi la ithma fihi ikaduro pa na inaliyo Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyuto sa puso alumpiyo ala ithma fihi adabon madadal makamberag siya kadi agyang kaya mga puso tanong nasan kita tak agyang kuto alangon akamberag siya di tanong manggalbak apabila makanggalbak ka sasati man adusa na mitatak sa agyang kuto puso agyang kuto ano kutaton sauda mitatakon so sati man maitam aw pa man yang katawbat na kautong gagang ko Allah na bukalingaw kuman su puso lulumpiyo naupo na kawan pabayay napupakaitam kapkatatakan aman sama sampurna apalaya din maitam nagyuto idirun kasulbiya turuan kau paman yang kakibarat sawator na mimbato lagit api ang on tiyutok agyang kuto akatiru Allah subhanahu wa ta'ala api ang on initimbok agyang kuto akatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na badinaki di belutang Allahu akbar di amyap penuh akam beradusah naginan kailangan na sumanga puso tanu na mapaypason sumay tumala akam beradusah